Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Srećko Nićivić, vi gledate podcast Ko si ti televizije UB. Danas imam veliko zadovoljstvo da pozdravim dobrog prijatelja i velikog cara Miloša Obradovića, koji je sportski direktor Fudbalskog kluba Jedinstvo UB. Miloše, dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Na početku želim da vas pohvalim. Gledao sam emisiju mog šefa Uroša, šefa stručnog štaba, tako da mogu da vas pohvalim i da radite jedan super posao i što promovišete i UB i cijelo naše mesto. Eto. Hvala ti što si se odazvao i hvala ti što imaš izuzetno dobro mišljenje o nama. Mi se zaista trudimo da UB predstavimo u najboljem svetlu. UB ima toliko potencijala, što sportskog, što kulturnog, i sada ćemo ti i ja da počnemo od UB-a. Prvo, da ti čestitam i tebi, kao što sam i šefom stručnog štaba, na plasmanu polufinale Kupa Srbije. Igrom slučaja žreb je bio juče ili prekjuče kada je bio. Izvukli ste fudbalski klub Crvenu zvezdu, evropskog giganta i srpskog giganta. Šta očekuješ? Pa, mislim da smo već ispisali istoriju ulaskom u polufinale. Možda nismo očekivali Zvezdu, ali ako sam morao da biram, želeo sam da to bude kod nas na UB-u. I mislim, drago mi je da će na Draganu Džajić biti prva utakmica Crvene zvezde protiv Jedinstva i zvanično. Tako da, šta očekujem? Očekujem pune tribine, očekujem da bude možda i rekordni broj gledalaca na našem stadionu za tu polufinalnu utakmicu kupa. To je ono što se ne prijavljuju u UEFA kada ima na 3000, 5000 ljudi kao monitoring, kao ne direktno. Bilo je 3000, ali bit će sigurno više ljudi nego što ima mesta. Imamo jednu ekskluzivu. Malo pre si se čuo sa Draganom, doći će da gleda na svom stadionu Jedinstvo protiv Crvene zvezde. Prvi put zvanično će Zvezda doći na UB. Reci mi, kako se osjećaš oko cele te situacije, što će biti istorija ispisana sa istorijskom ličnošću UB-a, poveznicom Crvene zvezde, Dragana Džajića i UB-a. Kakav je to moment za tebe kao... Pa dobro, svi znamo ko je Dragan Džajić, zvanično najbolji fudbaler jugoslovenski, sad srpski, da ne pričam jedan od, ali sigurno po nekim statistikama i najbolji. Naš predsjednik Saveza, također mnogo lepa stvar da će doći na stadion Dragana Džajić da bodri, nadam se, Jedinstvo protiv Crvene zvezde, Dragan Džajić. Biće spektakl, u to sam, brate, siguran, apsolutno, i nadam se da će biti utakmica neizvesna do kraja i da će Jedinstvo imati šansu protiv Crvene zvezde, i znam da ćete dati sve od sebe i znam da će ceo grad, da će svi ljudi dati 300% svoje snage da Jedinstvo prođe u to finale. Ali imam jedno pitanje za tebe. Da krenemo malo o tebi, da pričamo. Izuzetno zanimljiva karijera. Ti si jedini igrač iz UB-a koji je igrao za reprezentaciju Jugoslavije. Ti si neko ko je direktno iz Jedinstva igrao za reprezentaciju Jugoslavije, ako se ne varam. Pa jeste, to je... Pa dobro, za reprezentaciju Jugoslavije da, ali drugi je Strahinja Rakić koji je iz Jedinstva igrao za reprezentaciju Srbije. Ali si prvi. Prvi si koji je prešao tu granicu, koji je iz Jedinstva išao direktno iz Jedinstva za reprezentaciju Jugoslavije. Reci mi, ti si bio na nekom trijalu, na nekom kao okupljanju igrača Zapadne Srbije? Pa bilo je okupljanje zapadne, istočne, Vojvodina i Beograd. Igrali smo taj neki turnir kao regioni. Naš selektor je bio tada Zapadne Srbije, Saša Kostić. Taj turnir se igrao u Ljigu. I imali smo utakmice polufinala i finala. Ja sam na jednoj utakmici, ne znam sad, slagaću, odavno je bilo, da li je protiv Istoka dao 4 gola, i onda je došao poziv Guze Vujović za reprezentaciju Jugoslavije tad. To je bila pionirska reprezentacija Jugoslavije. Kakav još je bio kad si dobio poziv za reprezentaciju? Ima isto anegdota. 24. juna na moju slavu, Sveti Vatrolomej, poštar mi je doneo, stigo je u selo i ne znam, mi smo slavili puna kuća, 100 ljudi kod nas za slavu jer je ogromna porodica, svi slavimo zajedno. I poštar je doneo pismo gdje otac otvara i vidi Fudbalski savez Jugoslavije. I sad ne znam o čemu se radi, nikome ni na kraj pameti nije bilo da
da i tu smo pročitali poziv za lično su poslali, tad nije bilo da se šalje. U stvari ne znam da li je jedinstvu poslat, ali znam da sam ja lično dobio, dobili smo lično poziv iz Fudbalskog saveza Jugoslavije na adresu. Kako su iz jedinstva reagovali tada neki njihovi igrači direktno pozvani u reprezentaciju? Pa iskreno ne mogu da se setim. Ne mogu da se setim, znam da je tada u klubu bio Đole i sadašnji sekretar koji vodi Fudbalski savez UBA. Tu je na čelu sa ljudima, ali iskreno ne mogu sad, to je baš odavno bilo da ne bi mogao ništa da slagao bih ako bi rekao bilo šta. I tu je krenula neka tvoja uzlazna putanja što se tiče fudbalske karijere. Posle toga odigrao si odlično sve te utakmice i stigao je poziv dva najveća srpska kluba. Crvene zvezde i Partizana. Imao si bukvalno da biraš da li ćeš potpisati za Zvezdu i Partizan, ti si izabrao Crvenu zvezdu. Pa mi smo to okupljanje reprezentacije Jugoslavije imali u Lepenskom Viru. Da. I onda je, naravno, bili za reprezentaciju su uvek pozvani treneri Partizana i Zvezde i oni su me tada uočili i imao sam ponudu jednog i drugog kluba. Naravno da sam se odlučio za Crvenu zvezdu. Ne znam, nadam se da nisam, mislim da nisam pogrešio, ali nikad se ne zna. I nakon toga svega ti si krenuo, izašao si bukvalno, iz Uba si otišao za Beograd i tamo si bio u internatu. Kako izgledao tvoj prvi dan i kako je bio tvoj život kao dečka sa Uba? Kako dete sa Uba ode na tako jedno značajno mesto za srpski fudbal? Beograd je u najznačajniji tada klub i sada u Srbiji Crvenu zvezdu. Kako si se osjećao kao mali dečak koji je došao sa Uba? Pa u prvom trenutku ti ne shvataš, ali kada sam shvatio da igram za Crvenu zvezdu tek kada sam igrao prvu utakmicu. Ne znam sad protiv koga smo igrali, gdje ti vidiš dečake pored sebe koji gledaju u tebe, u dres, u grb Crvene zvezde, dosta drugačije, sa nekim respektom, neki su malo i uplašeni i tako dalje. Tada sam shvatio. Pa prvi internat je bio Hotel N. To je kad se krene od stadiona Bulevarom sa leve strane preko puta Hotela N. Tamo smo bili prvi put. To je prvi period od 2 godine gdje smo bili stacionirani. Što se tiče tih omladinskih kategorija, bio si paklen igrač. Bio si najbolji... Malo ljudi zna za tebe. Ti si levi bek bio posle prinudno, doći ćemo i do toga kada si jednostavno morao da staneš protiv te loptika, a da se vratimo posle malo na to. A sada ti si bio špic po potrebi levo krilo, mada ni to ti nije bilo baš omiljeno, bio si špic. Bio si najbolji strelac Kadetske lige Srbije, ti si prošao sve, bukvalno kategorije Zvezde i došao si bukvalno pred potpis profesionalnog ugovora s Crvenom zvezdom. Onda se dogodilo to da ga nisi dobio i krenula je tvoja, bukvalno, što se kaže, tvoje putovanje. Išao si na pozajmice. U kojim klubovima si bio? Pa prva pozajmica je bio Sopot. Dobro. Kod Vlade Lukić. Da. Druga pozajmica je bio Palić. Dobro. Pa, to je Subotica, tako je Palić. I treća pozajmica je bio Palilulac. U tom nekom vremenu Jedinstvo i Zvezda su raskinuli saradnju, pa je Sopot onda potpisao saradnju u filijali sa Crvenom zvezdom. Tako sam tebe jednog momenta upoznao. Ja sam živio u Sopotu, tada je taj bio moj prvi kontakt sa tobom. I tada su rekli da je došao izuzetno talentovan momak na pozajmicu. Bilo vas je nekoliko, čini mi se. Ja i Miloš Stojčev u prvom tom. I Sloba Vuković, ako se ne varam, Burazer od Jagoša Vukovića. Tako je. Nas trojice smo bili. Da, bilo vas je nekoliko tu i važili se za izuzetno talentovanu generaciju, izuzetno dobre momke. I tako si taj tvoj neki put gradio. I onda, reci mi... Ne, to je bila pozajmica, ali smo igrali i za omladince. Osvojili smo omladinsku ligu Srbije u zadnjem kolu gdje smo igrali protiv Rada. Radimo strašnu generaciju sa, ne znam, Pejčinovićem, Tomovićem, Divac, Paunović, sada ne nabrajam, dosta je njih napravilo super karijere, ali smo igrali subotom za Sopot, a nedeljom smo igrali za Crvenu zvezdu kao mladinci.
Ta posljednja godina kada si ti igrao za Omladinci bila zapravo je jedna od najzanimljivijih sezona. Bio je Rad i pružio nevjerovatno otpor. Imali su nevjerovatnu generaciju što se niko nije nadao da će Rad toliko da iznad Partizana bude te sezone, da oni toliko mogu da pritiskaju. Sjećam se i Rođe Marjanović koji je igrao nije napravio neku karijeru, ali u tim mlađim kategorijama je bio strašan igrač. I situacija je bila sljedeća. Ti si čovek koji jednostavno si mogao igrati bilo koju poziciju na terenu, ali jednostavno nisi bio baš mnogo voljen da menjaš poziciju. I kada se treba da igrate kup protiv Teleoptika, ako se sećaš? To su već Lučani. To su Lučani. Posle si prešao si u profesionalci iz Borca, pa si onda otišao u Lučane. Iz Palilulca. Da, iz Palilulca je raskid ugovora sa Crvenom zvezdom. Tako je. I onda je Sloba, kako prezime, sad ne mogu da se sjetim, direktor tadašnji Čačka me pozvao da dođem u Borac i Rajevac je bio trener. Ja sam bio Gane je postao selektor. Da, posle toga je postao selektor Gane. Tako je. Ja sam bio nekih 7 dana na probi gdje sam ostao tu i tu je krenula epizoda u Borcu gdje smo igrali kup UEFA. To je ono protiv Ajaxa, kad ste igrali, protiv Bugara ste nekih igrali, CSKA, tako Sofija. Prva je bila Dačija, Moldavija, Kišinjev, bravo. Tu smo prošli, tu je Boban Stojanović i naš, ja ga zovem Ubljanin jer je dosta karijere proveo ovdje na Ubu, gdje nas je golom iz penala u Kišinjevu odveo u sljedeće kolo gdje smo igrali protiv CSKA Sofije. Pa i tamo je dao revanšu. I tamo je dao iz penala. Isto za prolaz. Za prolaz. Obe utakmice su bile 0-0 u Smederevu, a tamo smo pobedili po 0-1 sa oba gola iz penala od Bobana Stojanovića. I onda se otišli na onaj Ajax, gde čurliju, one što ne znaju ništa, da igraju... A ne, to ima anegdota kad smo u Beogradu igrali, Neško Milovanović je bio trener, Rajevac je sad tad već posle tog drugog kola otišao za Ganu i sad Neško Milovanović koji je sad alfa i omega u Lučanima, preuzeo Borac i mi smo onako bili preplašeni, igraš protiv jednog velikog Ajaksa, pa Borac prvi put igra pred kolo za grupnu fazu Lige Evrope. Znači, prošli smo 2 kola, to je bilo sad, nadam se jednog dana da će jedinstvo doći do toga, ali sa te tačke nemoguće. Ali, Neško je video da smo mi preplašeni, da je uzeo protokol pred izlazak na teren i obratio se Slavku Marić, tadašnjem levom beku, kaže, mislim citirat ću kako on i pričao, kaže, Slavko, što je bre ovo? Pa vi igrate protiv Omladinaca i onda nabraja, ne znam, 8-9, 9-0, 9-1, 9, sve momci po 17-18 godina, da ne nabrajam sad, Vermaelen, Huntelaar, Luis Suarez je bio levo krilo tada. Luis Suarez, Sulemani i tako dalje. Igrao ne Urbio Emanuelson po levoj strani, onog čovjeka nisi mogao da stigneš, jednostavno najbrže stvorenje, posle mu se nešto desilo, jednostavno je, kakve će biti blizu plasmana, a tako daleko. Kako bi sada ti reagovao kada bi UB izvukao Ajax u pretkolu, a znaš koliko je to teško? Šta bi ti rekao igračima kad bi sada stali protiv velikog Ajaxa da igraju? Da li bi imao taj neki govor, ma to su? Pa ne znam, mislim sad, iskreno da ti kažem, kad bi bio u situaciji, verovatno bi se spremio šta da im kažem i kad bi pročitao šta se dešava. Ali ovako sad iz ovog ugla ne znam šta bih rekao. Nakon svih tih sve te zezancije sa Borcem ispali su. Od tada ti nisi igrao, kako mi se čini? Nisam igrao protiv Ajaxa nijedno i ušao sam protiv CSKA u Smederevu i ušao sam protiv Dačije u Smederevu. Tada su oni ispali, igrao si odlično tada u Borcu, ekipa je bila strašna, odigrao si tu, koliko si bio tu? Bio sam 6 mjeseci u Borcu. Pa si posle prešao u Mladost? Posle toga sam otišao u Mladost iz Lučana. Tako je, tada te odveo, kada je trener otišao u Mladost, onda si ti... Neško me je povukao sa sobom u Mladost. Da. I tu si bukvalno doživeo renesansu. Tu si igrao vrhunski fudbal, tu si bio zaista starter, počeo si da igraš, bio si vrhunski igrač, dosegao si što se mene tiče tada najbolji fudbal koji si u životu igrao. I desila se jedna ta čudna situacija sa povredom levog beka. Žarko Udovičić, sadašnji levi bek Lučana.
Tako je, povredio se i bukvalno nije imao ko da igra i tebe su pitali da staneš na levog beka, ti si bio u fazonu, ljudi, ja ne mogu ovo, ja nikad nisam igrao. Kako je to prošlo? Pa, Neško je bio trener, pozvao mu u kancelariju, kaže, evo, brade, sutra ćeš da igraš levog beka, mislim, Žarko ne može da igra. Gdje sam ja to kategorički odbio. Mislim, ja neću da igram levog beka. Mislim, igrati špica pa levo krilo, danas igračima kad ja pokušavam da objasnim, malo je teško navalnim igračima da mu objasniš da će sutra igraš nekog beka. A nisu svjesni da su sad bekovi jedan važan šaf u modernom fudbalu. Više trče napred nego u tvoje vreme to nije toliko išlo napred. Boga mi, tad je počelo. Počelo, da, 2007. 2008. je baš krenula ekspanzija bekova. Ne, to je bila već 2009. Da, to je već krenulo. Ekspanzija, tad je krenulo počela je tada, ekspanzija. da. Ti nisi znao jednu stvar, da na toj utakmici protiv Teleoptika, polufinal, gdje si odigrao savršeno levo, kao da si ceo život levi bek. Odigrao si utakmicu bruka. Reći ću ti iskreno, gdje sam ja kategorički odbio, Neško rekao kad ništa suspendovat ću te, sam ja bio primoran da igram levog beka. A utakmicu sam odigrao odlično, dobili smo 0-2, namestio sam 2 gola Aleksiću, kako se sjećam jeste, ali sam odigrao dobro iz straha, pošto prvi put sam igrao, koliko sam iz straha kad igraš nešto prvi put da to dobro odigraš i defanzivno i ofanzivno, pogotovo defanzivno jer po vokaciji bek je prvo defanzivan fudbaler, a ne ofanzivan. Iz straha sam bio toliko koncentrisan da je krenula utakmica u smeru kakvom treba i kad krene ti ideš sam. Ali kažu da ima neki prst sudbine koji tu nekako uvek bude kada tebi najpotrebniji u životu. Tu se zadesio menadžer Gabriela Cordove Klea, tadašnjeg špica Partizana i jednog od najvećih trenutno u istoriji napadača Partizana, koji je to iz Zvezde imao tu neku čudnu putanju da pređe u Partizan. I posle utakmice ti je prišao lično menadžer. Ne, posle utakmice mi je prišao neko iz rukovodstva Teleoptika i pitao me da li bih želeo da popričam sa Žoržem, menadžerem od Klea. I ja sam onako mislio da se zeza, da mi neko zeza. Stajali smo kod autobusa, čekali smo da se uđe u autobus i idemo za Lučan. I nismo se tu sreli, ja sam ostavio broj telefona, ne nadajući se da će mi ko pozvati. I rekli su mi da je se raspitivao. Šta je se desilo? Kup utakmice se igrala utorak. On je došao da gleda Klea u nedelju. Pogledao Klea u nedelju, ne znam s kim je Partizan igrao, i u ponedeljak ujutru zakasni na avion. I kako nije imao direktan za Lisabon, tek je imao u utorak uveče, ostao je da gleda Partizanove bebe, to su Teleoptik. Partizanove bebe, da gleda i tu je mene video i tako je počela posle naša saradnja. Da si počeo da veruješ u sudbinu, da ima nešto, zašto avioni kasne iđe. I onda kreće tvoje, ti si malo to otisnuo u Evropu, otišao si na neki kao trijal. Postoji u svim tim nekim evropskim jačim ligama, postoje ti neki trijal utakmice, gde su igrači bez ugovora Francuske, Holandije, Portugala, to su 2 ekipe, tu su uglavnom se igra u trokružnom sistemu sa 3 ekipe. Tu se pogodio Metz, tu se pogodila Ljerija, koliko mi se čini, i tu su se desili trijalisti francuskih igrača. Čekaj, moram ti pitamo dakle ti sve te informacije. Ja sam enciklopedija za sport i za fudbal, tako da... Ja verujem da moj otac ne zna te informacije, a ti si izvukao sad. Ja znam sve što se tiče naših fudbalera. Baš sam rekao, što se tiče toga Urošu, ja sam jedan od najvećih živih fanova fudbal menadžera i bukvalno znam svakog igrača s tog Ajaksa koji je bio sedmosne, pratio sam tebe. Pa ništa da te zaposlimo za skauta jedinstvo. Što se mene tiče, ja idem u Afriku i nađem ti 3 igrača koji mogu da osvoje zlatnu loptu za 15 godina. Nikakav problem nije. Pričamo posle toliko toga. Samo reci mi kakav je bio osjećaj kad si došao na tu probu. Ti si imao opciju Metz, Ljira. Ne, ja sam, šta je se desilo među vremenu, dobijam poziv od Klea gdje nisam znao ni riječ engleskog, gdje je moja žena pričala mjesto mene i prevodila. I čovjek pitao, moram da te prekinem pre toga, ja sam završavao ugovor, jer nisam nigde potpisivao ugovor. U Lučanima sam bio samo igrao sam na kartone, ali kad već si igrač sa 20 godina,
Kad si igraš sa 20 godina, ako potpišeš kartone, moraš da ostaneš cijelu godinu. Da. Ja sam imao veliko interesovanje preko Matijaševića i veliko interesovanje imao Partizan. Dobro. I tadašnji sportski direktor protiv kojeg igramo u nedjelju, trener FAPA Albert Nađ me je skautirao i s Matijaševićem sam imao razgovore za Partizan pre odlaska u Leir. Šta se desilo? Pa, iskreno ja ne znam, znam da su sa Neškom pregovarali, ja nisam imao ugovor, ali nisam mogao da napustim mladost. Iako nisam imao ugovor, jer kad potpišeš kartone, igrač koji potpiše kartone do 21. godine ne može da napusti. Da sam imao preko 21 godine, onda sam mogao na polusezoni da menjam klub. Ali kad potpišeš kartone, moraš cijelu sezonu da igraš, sem ako ti klub ne da. A Neško je vjerovatno tražio neki novac koji Partizan nije hteo da plati, ali ti kartoni nisu važili za inostranstvo. I onda mi je došao... Postoji ta klauzula da važi za domaća ekipa, da ne važi za strane. To je bilo, sad ne postoji. Ne, promenilo se i to. Da. Eto to, na primjer, nisam znao. Eto tako, i ti si onda jednostavno, pošto nisi mogao da nastaviš u domaćem fudbalu, jer eto, kako je bilo, nisu davali papire da možeš slobodno da napustiš, da odeš u neki klub kod nas. Mogao sam na kraju sezone. Na kraju, ali nisi hteo da gubiš. Tako. Kao što si posle imao jedan peh šestomesečni. Toga si se pribojavao, to te kasnije stiglo, ali doći ćemo i do toga. Što se tiče, ti si posle otišao na taj trijel. Ja sam otišao na probu u Metz. Tako je. Gdje, lepo si rekao, igrao Metz, Leirija koja je bila na pripremama u Francuskoj i fudbaleri, sindikat fudbalera slobodnih igrača Francuski. Tako je. I tu je, mislim, odigrao sam 2 utakmice gdje su, Metz je bio druga liga Francuske. Da. A Ljera je bila, čini mi se, 5 ili 6 završila. 5 na tabeli. Igrala je Evropu. Gdje sam trebao da potpišem ugovor s Metzom, sve gotovo. Gdje je ponovo u pregovorima, kaže, Žorž mi je rekao, imamo Leiriju, duplo je manji ugovor, iako je prva liga Portugala, ali iz portugalske prve lige možemo da idemo dalje bolje nego iz francuske druge. I ja sam rekao da on odluči, tako da je on generalno odlučio mjesto mene da idem u Leiriju mjesto u Metz. Jer mnogo si brzo stigao do startera tada, prošlo je neki mjesec i po dana. Tako. I bilo je neke senzacije sa papirima i tamo, kako se sećam? Jeste. Nije stizao sertifikat. Neško je pravio problem. Da. Nije htio da šalje našem savezu, kako to išao, pa naš savez šalje Portugalskom savezu. Ja sam mjesec dana čekao sertifikat i u minut do 12 je stigao za tu prvu utakmicu. Mislim da je bio Setúbal. Vitorija Setúbal. Tako je. I tu si krenuo i krenuo si silovito. Bio si odličan. Jedno vreme te je Sporting hteo, imao te na radaru i sve je to bilo dobro do utakmice sa Sportingom, tako? Pa da. Tada je naš nesrećni Simon, mislim naš čovjek koji igra u nas ligi, greško te uhvatio, mislim greško. Bilo je jako glupo. To nije bila zvanična utakmica. Da, ali te je baš nekako... Video sam te snimak. Vidio si. Bila je pauza za reprezentaciju, onda smo igrali prijateljsku utakmicu protiv Sportinga, gdje je bivši sportski direktor Sportinga Sao Pinto bio naš trener. Tako je. I mi napravili utakmicu da igramo protiv Sportinga i u jednom duelu gdje smo bili ja i Simon Vukčević, kada sam trebao da centriram, napravila se poluga, ja sam pao i pokidao prednji ukršteni ligament. I bukvalno tada, što se toga tiče, ti si napravio prvu veliku pauzu i posle to sve krenulo svojim putem. Reci mi, ti si posle trebao da igraš u Slovačkoj, tako za Slovan, imao si neki dogovor sa njima, to nije ispalo dobro i tu si izgubio 6 mjeseci svog kvalitetnog fudbala. Pa imao sam posle Leirije, bio sam u Slovanu na probi i trebao da potpišem ugovor, ali se izdešavali neke stvari, ne bi na to da se vraćam. Gdje sam imao nekoliko ponuda u Portugal da se vratim, ali na kraju sam se odlučio za Slovan, gdje sam verovatno pogrešio jer se taj ugovor nije objestinio i onda sam morao da pravim pauzu 6 mjeseci, a igrač koji ne igra 6 mjeseci statistički onda... A i uticalo je to malo i loše na tebe i na moral i na psihu i na sve to. I poslije se vratio kod nas, imao si dosta. Igrao si za Rad, igrao si za Voždovac. Ta veštačka trava ti nije dobro legla sa tom povredom kolena. Imao si poslije još nekih serija povreda.
Isto, i desnu nogu si povredio. Isto, generalno nisam imao povredu do tih prve prednjih ukrštenih ligamenata i onda je posle lančano. Verovatno je napravljen neki disbalans. Onaj ružan doskok na desnoj nozi kada si se isto povredio, kada si na drugoj nozi otišli. Isto je bilo bukvalno pored auto. Ne, to je bilo protiv borca iz Čačka. Ali nisam, to je bilo uvrtanje. A lom noge je bio doskok. Kako je puklo, kako je puklo kao staklo. Znači, to ti je... Ne mogu da verujem da je neko toliko kvaliteta imao kao ti, da neko imao više nesreće sa povredama, ali se videla se tvoja želja da se vratiš i videla se tvoja volja i posle si bio na oporavku, ali već sa 27 godina na 28, koliko si imao? 27 nisi više ni želeo. Iznenadio si sve svojom odlukom da se povučeš iz fudbala tada kao profesionalac. I imao si volju. Šta je bilo? Šta ti je kliknulo i onda kažeš, ja ne mogu ovo više? Pa prvi prednji ukršteni, pa si je pomenuo tu pauzu, pa se vraćaš, pa se boriš, pa krećeš sve iz početka i onda kreće drugi prednji ukršteni, nisi povezao godinu dana da igraš. Pa onda opet oporavak, pa 15 utakmica vezanih za redom, pa dolazi lom noge. I kada sam shvatio da neću, da je to, mislim, da je moja posljednja utakmica, shvatio sam u ambulantnim kolima koja su me vozila sa Banjice na klinički centar. I tad si rekao? Šta se neđe. Tad sam shvatio da je to moja posljednja utakmica. Tad sam znao. Jer 27 godina, treća teška povreda, ima i anegdota sa te utakmice. Skačem, lomim nogu, ulaze ambulantna kola, sudija prilazi i daje mi žuti karton. Znači, završio sam karijeru, posljednja moja utakmica sa dobijenim žuti kartonom i polomljenom nogom. Znači, poslije što si uradio u fudbalu je dobiješ i žuti karton. Tako je. Poslije toga si više nisi način. Jer u skoku tom, kad mi je pukla noga, ja sam udario iz nemoći protivničkog igrača i dobio sam žuti karton. Bila bi još bolja anegdota da je bio crveni, onako ne bi imao nikakav značaj sljedeću utakmicu, svakako ne bi ni igrao, tako da... I onda sam u ambulantnim kolima, prolazi mi sve kroz glavu, shvatam da imam 27 godina, shvatam da će oporavak biti od godinu dana, to je 28. Pa shvatam još godinu dana da uđeš u formu, da odigraš dobro, s 29-30 godina bolje da se opredelim da radim nešto drugo u životu, da krenem da radim nešto drugo, jer nije bilo realno da pokušavam i dalje da ganjam neku karijeru gdje mogu da zaradim to inostranstvo, s 29 godina, 30. A igrao si poziciju gdje ti brzina zahteva, a brzina sa tim povredama baš i nije... Brzina spada s tim povredama. Tako je. Drastično. Pametno si odradio, znam. Pametno si odradio to sve i kada si odlučio da će nastaviš kao trener? Poslije si bio trener? Nisam odlučio. Lom noge, oporavak. Niko nije znao da ja neću više igrati. I bilo muka fudbala u tom trenutku? Jeste. Baš. I onda je se desila... Radim oporavak kao da se vraćam na teren. Sa ljudima, profesor Duško Ilić u Beogradu koji je jedan izvanredan, koji je trenirao i Đokovića i Nadala i Federera i gdje mi radi jedan vrhunski oporavak i ja dobijam zeleno svjetlo da mogu da nastavim. Ja sam došao kući, saopštio da više neću da igram fudbal i onda sam se imao porodični biznis, moj tast ima firmu tu na Ubu niskogradnje i onda sam se preko noći prebacio da radim kao u firmi. Čovjek koji je ceo život trenira nije radio ništa. Kakav je bio transfer na posao koji se zahteva? Težak. Znaš kako, dolaziš gdje si igrao u inostranstvu, gdje si, ne znam, igrao po Superligi, gdje dolaziš, što bi rekli, našao i lopatu. Ne znaš ništa radiš. Ne znaš ništa da radiš. Mislim, sad ja da budem direktor, da šefujem, da organizujem posao, nemam pojma. Ništa, majstore, ašov, lopata i krećeš. Žuljevi u firmi gdje moraš da se dokažeš na neki drugi način, radom da bi te drugi uvažavali, da bi opet mogao nešto da se izboriš. Ja sam se posle vremenom u firmi izborio za neki status i da vodim posao i tako dalje, ali to na početku je veoma teško bilo.
Ovo je za nauk mnogim mladim igračima i mnogim ljudima. Jel koristiš ovu tvoju metaforu sa igračima koji dolaze na UB, koji pokušavaju da nađu sebe, jel im pričaš, im daješ savjete iz svog života? Naravno da koristim, vidi. Generalno, ja šta god sam radio u životu, radio sam maksimalno. Možda me to i u dosta slučajeva spriječilo da uradim nešto više i možda sam zbog toga imao i dosta povreda, jer nikad nisam odradio trening na 95%, uvijek je bio na 100%. Nisam imao tu, iz ove perspektive sad, ne mogu kaže, nisam bio pametan. Nisam znao, ne znam, vodimo 3:0, 90. minut, ja se ubacujem 80. put da namestim četvrti. Gdje bi neko stao polako, na primjer, rizik je da se povrediš ili na treningu ili tako dalje, ali uvijek sam bio na 100%. Tako i kad sam došao da radim u firmi, nisam nikad fušerio. Šta god da sam radio. I na lopati, i na ašovu, i ne znam, posle kad si postao trener, jesi rekao igračima koji gaze na 3:0, 4:0, momak malo polako, nemoj toliko da daješ sebi, ili si puštao ili si video sebe u njima i rekao neka trči posljednji sprint do 90 na 100%, neka da sebi? Pa nije, gledaš da balansiraš. Gledaš da ih usmeravaš, nešto da im kažeš iz svog života što si prošao. Generalno kad sam, sad dotakli smo se firme, nisam uopšte se planirao vraćati fudbalu. I mislim, moja žena i danas za nju kaže da taj dan, to mi je, kaže da bi najsrećniji bio. Ja sam već 2 ili 3 godine radio u firmi dok nije stigao poziv od Nemanje. Stigao je poziv, kaže žena, i danas danju se sjeća tog smeha kako sam ja reagovao, gdje me pita, pa šta radiš, šta ima novo. Inače, ja i Nemanja smo odrasli u Zvezdi zajedno. Nismo toliko se družili, jednostavno nismo kao djeca, jesmo bili zajedno u Zvezdi, ali nismo, naravno da smo bili zajedno, ali nismo bili toliko bliski kao danas. Ali stigao je poziv od Nemanje, gdje kreće ono u stomaku da kuva i gdje ti vidiš da je ipak to sabijeno dole negdje. Potiskivao si da u sebi. Potiskivao, kao ne volim fudbal, ne mogu da ga gledam, ne mogu ovo, ne mogu ono, a tu negdje navire. I on kaže, pa što ne bi uzeo da budeš pomoćnik, tadašnji trener bio Veroljub Dokanac, idu na pripreme u Antaliju, nisu nikad bili, ti si bio, nema pomoćnika, pomoći ćeš im tamo, znaš i engleski, tako, znaš, I ja sam u Beručke prihvatio Nemanjin poziv i tako je krenula kao pomoćnik Dukancu, tako je krenula neka trenerska karijera. I tu je krenula tvoja priča sa Jedinstvom, poslije si samostalno preuzeo klub? Pa preuzeo sam, u 12. kolo je bilo Zubin Potok, igrali smo protiv našeg trenera Žarka, izgubili smo 0-3, u stvari 3:0 za njih je bilo na Kosovu. I ne znam, stigao sam kući, ne nadajući se uopšte, prvo završavam UEFA B licencu, da bi vodio Srpsku ligu Zapad potrebno ti UEFA, ne pada mi na pamet da će Nemanja da razmišlja u nekom tom smeru. I uopšte se ne stiže mi poruka, tad nismo još toliko, ja sam bio pomoćnik, nismo toliko, ja i Nemanja bili na vezi, komunicirao je kao posle od tada. Engleski broj, stiže mi poruka, jesi spreman? I sad ja kao, stvarno nisam, pitam ko je. I onda Darko, predsjednik, Darko Matić me zove, kaže, ajde do Škorpiona, treba nešto pričati. I onda smo se našli u Škorpionu i on mi saopštio da je odluka kluba da budem trener do kraja. Imalo je 6 kola. 7 kola je bilo. 7 kola i da poslije toga ćemo da vidimo u kakvom to smjeru ide. Kada prođe zimska pauza. Ali anegdota, isto ja samo pričam anegdote. Anegdota je, nije išlo. Bili smo 13. na tabeli.
12 ili 13, sad lažem, ne znam sad koja je pozicija bila, mislim 13, nebitno. Gdje nije išlo i sad menjam trenera i Nemanja u razgovoru sa čuvenim Daletom Matić, njegovim ocem, kao koga ćemo, šta ćemo, on kaže stavi bre ovog Zvizdarca da bude trener. Zvizdarac, ja sam selo iz Zvizdar se zove, kaže stavi ovog Zvizdarca da bude trener i tako je Nemanja, da kažem, poslušao oca i ja sam postao trener Jedinstva. Tada si imao B licencu. B licencu sa preduslovom da upisujem A, odmah su mi dali, završio sam B licencu i odmah nekako sam rastao s klubom. Kako je klub rastao, tako sam ja. Završavam B licencu i odmah mi daju kao šefu stručnog štaba, jer sam počeo kao mlad da vodim Jedinstvo, daju mi upis za licencu. A tad je bilo kad upišeš A licencu, odmah ti daju papir Fudbalski savez da možeš da vodiš kao trener. Ti si prvi sa UBA koji ima A licencu, tako? UEFA Pro. UEFA Pro licencu? Da. Ti si prvi trener sa UBA koji ima UEFA Pro licencu. Znači možeš da vodiš bilo koji tim na svetu, bilo kom rangu. Koliko je zapravo to tebi značilo kao trener u tom trenutku? Što si prvi čovjek sa UBA iz UBA koji ima UEFA Pro licencu? Prvi i jedini za sada. Mislim, na školovanju je bio sa mnom i Vojimir Sinđić, ali mislim da još nije diplomirao. Ja sam jedini sa diplomom UEFA Pro licence sa UBA. Što se tiče tvoje trenerske karijere, na šta si ti naročito ponosan u klubovima u kojima si radio i šta je tvoj najveći uspjeh u tebi? Pa generalno nisam radio mnogo klubova, to je Jedinstvo, Mačva, Bogatić i Metalac iz Gornjeg Milanovca. Pa bilo je dosta, 2 puta smo bili drugi u Srpskoj ligi Zapad, prvu sezonu u prvoj ligi Srbije sa 9 Ugljana u startnoj postavi smo završili 5. na tabeli. To je možda, eto da kažem, neki uspjeh, jer iz ovako malog mjesta da imaš u startnoj postavi konstantno 8-9 Ugljana i da završiš u prvoj ligi Srbije u sadašnjem rangu koji igramo 5. Mislim da je to bio uspjeh. Falio nam je bod da igramo baraž tad za Super ligu. Mislim da nam je oduzet nepravedno dosuđenim penalom protiv Inđije ovdje u 92. minutu gdje smo vodili 1-0 i na kraju smo igrali 1-1. To je u stvari 2 boda, nama je falio bod da igramo taj baraž. Eto. Ljudi ne shvataju koliki je to zapravo uspjeh, zato što u profesionalnom fudbalu ti bukvalno nemaš iz iste države 9 igrača u celom timu, ne samo u prvoj postavi. I to je zaista rezultat za respekt i mnogo znači ljudima UBA, jer kada vidiš tvoju decu, da ih ima, da je skoro ceo prvi tim dece sa UBA, to znači da se zaista radi sistematski i da se radi posvećeno. Kad smo već kod toj sistematizacije kluba, ti si nakon toga prešao u fotelju. To mesto koje zapravo određuje sistem. Malo si bliže određivanju sistema funkcionisanja kluba. Kako je do toga došlo? Pa generalno u Superligi došlo je do zasićenja, nisu nam išli rezultati generalno i Nemanja je odlučio da je bolje da se pomerim sa mjesta trenera i naravno da nije želeo da odem iz kluba. Već ovo je 9. godina kako sarađujemo i onda je samo postao sportski direktor. Mislim, ni to nisam odlučio. On je odlučio da ću biti trener, odlučio da ću biti i sportski direktor, ako mogu da kažem pod navodnicima. I kakav je bio prvi dan kad si zamenio travnatu podlogu na stolicu u kancelariji? Kakav je tvoj prvi dan radni bio? Jesi imao viziju kako klub treba da ide u tom nekom pravcu ili si samo pustio da sve ide svojim tokom? Pa prvi dan kao prvi dan generalno usko je povezan sa trenerskim poslom. Pratiš, skautiraš, doduše ima i administracija, taj drugi deo ali si usko povezan dole za teren. I danas danju sam u šefa stručnog štaba, usko tu sarađujemo, kako god mogu pomognem šta god treba. Ali generalno, gdje mi je bio glavni, nisam navikao da pričam na telefon. Imao sam, ne znam, sad lupiću 300-400 poziva po danu, gdje telefon
zvoni, gde nude igrače, pregovaraš i tako dalje. To mi je jedini deo bio gde mi je malo onako bilo, budem umoran na kraju dana. Koliko smatraš da je tvoja pozicija ključna jer jedan dobar transfer može klub da lansira u orbitu, kao što jedan pogrešan transfer može da ga bukvalno surva na dno. Kako se nosiš sa tim pritiskom? Pa nosim se. Bio sam sada i pre godinu dana u Gani na skautingu. Doveli smo 2 mlada igrača iz Gane koja imaju po 18 godina. Generalno, naš klub raste iz godine u godinu i mi radimo sistematski. Nije sad neka velika odgovornost samo na meni. Ne odlučujem generalno ja, nego tu je tim ljudi koji je Nemanja okupio oko sebe i koji odlučuje, koji seče, koji odlučuje, gleda se svačije mišljenje i na konto mišljenja kada nas tu uži krug odluči, tako se i dovede igrača. Ali moram da kažem da je jedna veoma bitna karakteristika, to je i Nemanja uveo još u Srpskoj ligi da smo bili, da može da dođe loš igrač, ali loš čovjek da kroči na stadion Dragan Džajić ne može. I veoma vodimo računa o tome. Jer jedan loš karakter, jedna loša osoba može da ti upropasti sve oko tebe i ostalih 20 igrača. Tu gledamo da ne pogrešimo, ali... Je se provučali? Pa nije. Generalno, svi momci koji su bili, manje više su bili dobri. Svako ima svojih mana i prednosti, ali da bude neki lošak, ne. Ne, mislim da nismo tu grešili. Grešili smo, dobar igrač, loš, pokazuju i transferi. Ne znam sada od našeg Strahinje Rakić, Zubairua, Karija, Damjanića. Dosta ih je prošlo gdje je klub zaradio i dobro, pokazuje da smo na dobrom putu, ali naravno da ne možeš stalno da pogodiš, da dovedeš top igrača. Može se desiti da dovedeš, ali da se ne snađe u našem klubu. To je sve mač sa 2 oštrice. Da, jednostavno papir pokaže jedno, statistika pokaže drugo, a igrač pokaže apsolutno nešto treće na terenu i to jednostavno ne možeš da utičeš na to. Neko me odgovara, koliko je bitno, sada kad pomenuo si Ganu, doveli ste igrača i sa nekog drugog podneblja, koliko se trudiš da im pomogliš, da im olakšaš taj neki dolazak, taj neki pristup, taj neki, što se kaže, prvi kontakt sa klubom, koliko si ti zapravo bitan u svemu tome? Pa veoma. Mislim da 24 sata sam im na usluzi, gledam da im pomognem. Veoma je druga kultura, druga nacija, Afrika. Veoma se teško adaptiraju. Već su sad tek počeli na neki način da se adaptiraju i da pokazuju kvalitet. Jesu zahtevni kao ljudi ili se lako prilagođavaju? Nisu, ne. Nisu. Mnogo su skromni jer u Gani, tamo gdje sam bio, ljudi teško žive. I video sam nešto što je bilo kod nas pre 20 godina. Gdje djeca igraju fudbal na ulici konstantno, gdje nema telefona u rukama, gdje se sva djeca, da kažeš, gladna su, ali su srećna. Nisam vidio namrštenog čovjeka, vidio sam jednu naciju koja želi da ti pomogne, koja, ajde možda što sam beli čovjek što bi rekli, gdje su bili na neki način fascinirani, pa te gledaju, pa svi se smeju, svi su onako, ali vidiš na svakom koraku se igra fudbal. Na ćošku, na ulici, na prašini, to kod nas više nema. Današnja djeca imaju jedinu aktivnost u toku dana je trening koji traje sat i po vremena. I bila je jedna polemika, ne znam da li to bilo na UEFA licenciji kad sam bio, koliko djeca treba da treniraju nedeljno. Postavio je pitanje gospodin Jelić, sportski direktor Omladinske škole Zvezde. I sad, ne znam, javljaju se kao sad, ne znam, 3, djeca od 10 godina, kao da li 3 ili 4, kaže, javlja se, kaže, ja mislim da treba treniraju 7. Kao, pa to je mnogo. Kao, pa da, ali bilo bi mnogo pre 20 godina. Jer djeca su igrala na ulici fudbal, igrala u školi, igrala posle škole, igrala na treningu, igrala košarku, igrala se rata u šumi, igrala se... Današnje dete jedinu aktivnost u toku dana, fizičku,
ima na trening od sat i po vremena. I mi smo nadoknađivali sa ostalim sportovima i po cijel dan što smo bili napolje. Sad je teško isterati dete iz kuće, a prije je bilo teško djecu dozvati da uđu u kuću. I mislim da tu mnogo stagniramo, ali u Gani sam vidio nešto što je kod nas bilo pred 20 godina. I mislim da je Gana mnogo talentovana i da su djeca vide kroz sport i kroz fudbal neki izlaz iz životne krize. I kako reaguju kada im se ta ruka napokon pruži? Što se tiče konkretno te dvojice što ste ih doveli sada? Pa reaguju skromno, ali onako su neka hoće da pokažu i iz te prevelike želje se isputava, ali potrebno je vrijeme da se oni adaptiraju, neko pre, neko kasnije, ali potrebno je vrijeme da se oni adaptiraju prvo na naš način života i na evropski fudbal, jer oni su tamo, ja sam bio i po selima, video sam, Eno kao Kajina sam doveo iz sela. Oni, mislim, igrao je tamo njihovu drugu ligu. U stvari, ajde kažeš super i prva liga, ali to je isto kao kod nas, druga liga. Ali nemaju trenere koji mogu da ih obuče na vreme, ali imaju kapacitet ogroman. I tehnički, i fizički. A taktički baš nisu pismeni. Tako je, ali ovdje polako uče i onda nekad malo uđu u konfuziju. Jer previše informacija, pa tako moramo postepeno sa njima da ih uvodimo u trenažni proces. Koliko jedinstvo ulaže u omladinsku školu? Koliko vam je to bitno i šta radite na tom planu što se tiče budućnosti jedinstva i UBA kao mesta? Jer ta deca sa UBA treniraju u jedinstvu. Koliko ulažete u omladinske kategorije? Pa u zadnje vrijeme mislim da smo se baš onako posvetili omladinskoj školi. Prvo nam je bio direktor omladinske škole Miloš Velebit, koji nam je podigao omladinsku školu na jedan veći nivo i možda je usmerio u nekom pravcu kojem treba da ide. Nije trenutno tu, nije više sa nama. Sada je Dejan Stameković, koordinator omladinske škole, inače moj saradnik koji je sa mnom radio kao pomoćni trener 8 godina. Mislim da nam omladinska škola ide u dobrom pravcu. Imamo, opet je Nemanja okupio ljude, grupu ljudi koja vodi samo omladinsku školu. Imamo i programe iz Švajcarske gdje su Švajcarci u zadnjih 15-20 godina napravili da su bili na svakom evropskom i svjetskom prvenstvu. Neki sistem rada koji je malo drugačiji nego što naše ostale škole u Srbiji rade i mislim da idemo dobrim putem. Aktivirali smo i skauting službu. Tu nam je Nemanja Bradonji, šef skauting službe i zajedno sa mnom koji im tu pomažem organizujemo polako, edukujemo trenere. Maltene svi nam treneri imaju potrebne licence za školovanje dece i tako da svakim danom napreduju omladinske škole i mislim da će u narednom periodu baš onako da oskoči još na veći nivo. Što se tiče jedinstva, po sistemu kojem radite i rezultate koje donosi sve to, vidim da radite izuzetan posao i da ste stavili klub na neke zdrave noge, jer se ulažu u mlade igrače, jer mladi igrači donose i profit, donose i bržu igru, donose sve što je potrebno. Reci mi, gdje vidiš jedinstvo kroz neku godinu? Jel su spremni ti neki igrači koji će da bukvalno uskoče kroz godinu, dve po tebi u prvu postavu? Koji je kurs jedinstva po tebi i kako vidiš jedinstvo, na primjer, u sezoni 2027-28? Pa već su neki sad uskočili. Mislim, nama je prosjek godina 19 u prvom timu, što je onako, mislim da smo i najmlađa ekipa u Evropi. Nisam siguran, ali mislim da po nekim statistikama i nekim da smo ipak najmlađi, ali nije 100% informacija. Naravno da iz omladinske škole, iz trenutnih omladinaca, nama je cijela omladinska škola u prvom timu. Tako da danas Paunović je igrao protiv Zemuna, postigao 2 gola, sljedeće nedelje je igrao za omladince protiv Mačve u Šapcu. Tako da talentovani su, treba dosta rada, ali idemo dobrim putem i mislim da će oni
kroz koju godinu da kad stasaju da i neki igraju u ozbiljnijim rangovima. I jedno moje lično pitanje koje me zanima, kad nađeš nekog dobrog igrača, ajde da kažemo Gana, nebitno odakle već, i vidiš da je ozbiljna lajsna u glavi, ali da je vrhunski igrač koji ti može doneti instant rezultate, siguran transfer od po 10 miliona i da imaš tu dilemu i da znaš da može da napravi haos u slačionici, da napravi disbalans, da napravi sve, jel bi ga kupio? Pa znaš kako, staviš na vagu šta donosi, a šta može da upropasti. Sad, ne mač sa dve oštrice. Ja sam ipak za to da pokušam da ga unormalim i da mu nađem neku žicu i da iskoristim taj njegov potencijal fudbalski, a da ovamo ga držim negde da pokušam da ga usmerim i da dam sve od sebe. Imali smo, ne bi imena, imali smo takvih igrača. Neke smo uspeli da kanališemo, neke nismo, ali tako je, nije svako isti. Reci mi, šta je kod tebe najvažnije kod jednog igrača? Šta on treba da ima u sebi kao čovek da bi bio fudbaler jedinstva iz kluba? Pa pobednički mentalitet, karakter. U karakteri se podrazumijeva volja za radom, posvećenost. I reci mi, da li više voliš one old school trenere ili si za laptop trenere? Šta se to toliko promenilo u zadnjih 5 godina kada vidiš trenere? Ko je po tebi lično, koga bi voleo da vidiš? Naravno, Uroš je tu, sve. Koga bi ti hipotetički voleo da vidiš na klupi? Kojim si se treneru divio dok si bio na klupi? Koji po tebi ima taj neki mentalitet koji bi ti želeo da implementira u klub u kojem si ti sportski direktor? Uroš Matić. Po njemu se vidi da radi vrhunski posao. Posvećen, što je veoma bitno u trenerskom poslu. Znači, nije trenerski posao, mogu da kažem iz svog iskustva, nije trenerski posao trening od 2 sata. Postoji priprema treninga koja traje 2 sata, postoji trening koji traje, postoji analiza treninga, svaki trening se snima iz drona, pa da li je taktički bio, da li je u fizičkom smislu. Rad jednog trenera je danas, ajde, neko kaže 15 sati, ali ja ću biti malo normalniji pa ću reći od 8 do 10 sati. Minimalno. Radi dan. Dan. 8 do 10 sati minimalno. Kada nisi u kancelariji, kakav je tvoj dan? Sa timom si, koliko ti zapravo posla imaš ono što ljudi ne vide? Koliko je tvoj posao ono iza kamere, ono što ljudi ne vide u fudbalu? Vi ste zapravo mašinerija koja pokušava da sve tu, da taj neki proizvod izgleda tako kako izgleda. Trener je taj proizvod potencijal iskazuje i koji potencijal njihov se trudi da maksimalno. Koliko traje tvoj dan? Koliko imaš poruka, koliko ti ljudi preporuči igrača, koliko ti igrača treba doći na probu, koliko tvoj radni dan traje? Pa moj radni, 24 sata. I imao sam situacije da me igrač zove u 2 sata ujutru i ima problem. Pali škola, ne znam, ideš u hitnu, temperatura, groznica i tako dalje. Moraš da budeš, nije mogao da dobije, ne znam, sekretara ili Baneta ili Sajića koji vodi, imamo tim ljudi koji vodi računa i o igračima, da im bude udobno, pogotovo stranim, i koji su sa strane, da im bude udobno, da imaju i da se prevezu ako su maloletni i tako dalje, ali nekad ne mogu da dobiju, pa zadnji telefon koji okreće je moj. Znači, vi ste roditelji, svi ste roditelji 30 dece, bukvalno na okupu, svi ste tu sa njima. Za kraj, želim da te pitam jednu stvar. Ti si čovjek koji je sve bio. Bio si igrač, bio si trener. A ko si ti zapravo kada se uveče ugase svetlo u sobi? Ko si ti? Ko sam ja? Ko je ta ličnost koja sedi iza tog zauzetog čovjeka? Pa sad si me zatekao pitanjem, mislim, ne znam. Ja sam otac 2 sina, Vasilija i Mateje, i suprug Aleksandra. To mi je onako najveći poziv. Jako mi je drago kada čujem da neko od svih tih uspeha koje u životu uspeo i postigao, porodicu stavi na prvo mjesto. Što se tiče utakmice sa Crvenom zvezdom, dobijam brdo pitanja. Kako dođem do ulaznica, kako da kupim, sredi ulaznice, kako bre ljudi dođu do ulaznice za polufinale? Pa bit će objava na našoj zvaničnoj stranici, web stranici na Instagramu.
Mislim da imat će tamo ljudi upute, ali mislim da je FAP, ko bude na utakmici protiv FAP-a i protiv Dubočice, imat će prioritet da kupi kartu. Znači, sa te 2 karte ćeš moći sigurno da dobiješ kartu. Noše, hvala ti što si bio moj gost. Nadam se da ćeš posle osvajanja kupa ponovo doći ili posle nekog velikog trofeja. Ne sumnjam u tebe, ne sumnjam u Uroša, ne sumnjam u Nemanju. Znam da radite odličan posao i znam da jedinstvo ima veliku budućnost i da sa vama ima svetlu budućnost i uspješan sportski projekat koji će trajati jako dugo. U to verujem i u to sam siguran. Nadam se. Htio bih da kažem na kraju, sve što je veliko ne mora da znači da je dobro, ali sve što je dobro to je veliko. Mislim na jedinstvo. Mislim da smo s ovim dovoljno čuli i ništa ja dalje od ovoga ne bih rekao. Dakle, čuli ste, kupite kartu protiv FAP-a i protiv Dubočice i sa te 2 karte ostvarujete prioritetnu kupovinu ulaznice za polufinale kupa protiv Crvene zvezde na stadionu Dragan Džajić. Hvala vam što ste gledali podcast Ko si ti, moje ime je Srećko Nićijević, moj divan gost je danas bio Miloš, a mi se vidimo i sljedeće nedelje. Pozdrav!